Nirmala Kenyam Bia Kamal ka Nur Online TV channel anda manduni shan kosnyak gorjan obarwach me beje nyak yakel raja bana linga bana racha ka kwili dan tere which ka Unity State tega jom chalat gwasen mem gorno bakwe nyak yakel gora liang ngwani ala ler use association tega jom chikan lat gwasen men go gorga jeno banwer ba coat ray which ka Unity State lan werten content teka oil feel ki petroleum gorno baja nyaga yekel na mani tura mandana la dung oil feel gwada dana gwit kondi o ja gwit kon liet gwata me no gor jeno ba bajna me baja nyaga yekel ka do badana ci to ko ja ba dan ci palpin ko gor kono bana mutok bana je ling right ka tin konte lat ko rodian no na gwada me men goren wo biya ling ki jo dana biya ling gwasa me joma shalat ngwanin ware tintere which kaler county shala de kan gwasmen wonena ano shi kume shi kana gorno de kanetin kontila nuwar de kan ka wuch re wuj dan tikitin kaler kolela buma na dangro ti shala do tiek ala buma dangro to tiekan ke oil feel ano ko joma shalat ngwan nuwar tintere wi kaler county shi kala no ke shala do ken wa shi ke kume shi kana gwany ando brana goin ken kume ja do badana chala ke jeno chu kume tega war gande kan gor ke plan mi chikan lat ko de kan war de kan ko hot ala senior official tintere wichin winami wa shi ka dol ko rodien ke tega war gande cha gor kan no bi kan ware tintere wich ka Unity State ko la buma men chal ke ro riak kan panyangai godang ro de ti wa ka gotte cha gorno e ban ware ba ka juiten no do badana juiken ke jek wo kani petroleum ten wenimi te kariyak milade bana me chaje kule lat ke pin akan lar community amnyu do de kondial de kontika ngany metogono how come ken kalaler no bana ba ko hot a plan muteri chikana dala kamo ko de nwer de ko hot rei wich karod riak kana panyangai so jo me gorjeno de nyaga yekel gorjeno bana mandana tuokten bukona lat che jegano dong de na de ko wich kide ko won modong menang na duno ka jo chalat gwaseme chanung ka dob dien mi ci dob dana dong de na de ka hut ke je ban ma dan le roda ban jelingten asirman ci ngani won rodriak e buma kana panyanga ke buma ne no kan dorti tenen warten tie kan ko yal fil la gwada anti petroleum teten re wiki Unity State ka jawon shalen gwada me wa gur ke jen wo ken de ko wot de ko wojen gwada dan tikitin ke war ga misha gor ke shan wal baro ko pay bakel ron kin dangaro jen dangaro didich no war ga mo cha gwaru di chal ke Joseph Esbon YY the Director General of Petroleum Authority tinta kalwang ano nene ala ngane kan gor warga chikan warga kul gwaru de men go gor ken no bejazil ngaje no te karam shi nok en go banwer ba ko hot karo riak kana wuje do diena mone no chikan la do ne ramadan guru banwer ba ko hot ki ramadan guru den wede ko hot karo riak no ka jodan en chekana lat kane ramshal ke merayen wajena kwere rawde re gwadadan en ti lieteten wajen Deputy Speaker of the Council State kan Radia Michal ke Stefano Weir mila Chief Administrator of Ruweng Administrative no wakani kon la kwar ne dangro de ti wakani tin ko gorga jeno de nwer de ko hot no mera yen kan yud kan jen wudu de Michal ke Stefano kan nwer de ko hot gwada nan tigetin karo driak kan panyangai no ka jo Michalat gwaseme ano banwer ba ko hot gwaseme ne ken ngach karo driak kan panyangai buma ano ba ko tin ken ka ko rai keneti kon la kwar keneti kon la ngani jagalo ngani ko bejat no chalad no Unity State Minister of Agriculture jaro mi shit kana mo chejeling chalado jen chejelok ajene shi chuan ko de nat de ka wot dorien don mi ticket tin ka gwan me bar an wode na de wot tin mo chi chuan plan mi je shi plan mo go
na mu waje wo doru gwami yitin ka kor gwami bar wai ke ji no ka do mu don kan ngach bu bena kuma be ji bu joj don bu ji garen ya le ke le ram balelo ne ko this is gen plan dien na gur kana me kan wer kan no kono jen kan panken de kan nuara to de kan ka book no any state minister jen leda kamukta president through Pioneer Operating Company men chal ke jipoch no ala Pioneer Company me company mandana let ke petroleum kane de kon atinta ka bom ko de na de ko ut cha jogano de buma ne dangraw titi de ko ut ke de ko ut gwan mo dodien an gwad dan de ko tin nana long gwan mo nanan chi gwan mo tek tek tie ke oil field ke jo dan chalat gwas mene gwad dan de nang tin wa de nang gwat mi tek 45 kilometer de jenwo nana long mi jene gudi 45 kilometer nana long chi gwan mi tek tek nana no ka jo cha kulat gwas me ken wa 45 kilometer away from oil field then where the tea de ganangten alo de ganan ka gwada antiliyeten chala de wonene menus ke do brande gos ke je en gwasamo kanete konte ka long tilet ke jen oil field en gwada mo ko unit state ken petroleum ke liet luenga netin content en gwasamo luenga na petroleum luenga na adiene la petroleum jen micha loan la na da luenga la tok de na de ka mo kerek ngai kon dia la mo janari la tok kos jen la be la lonya micha loan ci kumenen yana mako turna men gwado me de yana gwado me cire micha ci lonya tama ci pipeline ci ka lonten so na me emire tini shang la le la lonya de na de ka mo kerek of course te gari tu ngwan long to gon winemi mo kon ka to ko la ko petroleum te ka luang me je ka ten yar environment gwada mo chenga belti kan de shek kay yar piu bone nyok jaga gat ko ba ka dap ala teacher di form ki gat ti jak no to ro tegeten ke bana ba ga jaga ba dap la chek ne jo me mi tin ke ngai kon di alno wonen wo le de rode no dundo mugor ko jen wo ba wich ba je hut cha wicha ja hut ke akwai ke netin kontin la ji wojen gwas mo la ka jogo no ne nei abne ye wot gwada dien ba ke latmen dana tuok dob dan de wot ke je ba ko ku jogo no yena ba wot gwada mene na mechare le ke kume kama wona ye kwina meka buka dol ke leader tinten wanamo cha na cha chwa jogo no yena ba wot lora bang so ke war ga dana sha gol ngane shigan lar no shine lok an manana shalat netin konen share alkan wo de ken nuwarin content ke yund state ka do riak de ken ka wo ka bu men dangraw ano de go den go jang gwad mo ke de na gwad mo te ka 45 kilometer away from oil field kana mo chine gor ko yen ken roi kene ken yen kwar ko ken yen ga chol ka ken yen roi ke ngene ramadan te ka bom me chega shwal ka me ke de kon sholo no ramshal ke meri ayen majok mera yen majok je ramadan te ka lwang ke te ka bom ko jen rami la kwer deputy speaker Ken Stefano ka kwer ke ship administrative dung jane chanok nuone chanok nuk radin gun mishal ke Simon Tor Dideng udame director general at the Ministry of Petroleum chikana dan wode nware de ka dilo ton gwadamo so amisha plan ke cha coordinated ken ka do brand ken gu jeno chin ware chikan beten wanamo ken liet yeren ware so ko kujamo de ka dilot ke de ka woch re woch andan entegatin karodriak enono ka jowdan tikana kwen keje so ne me amle rodan tama mugorano direct ka ngaitin ka dobdan en chikana lat keje muku kon wonene andoro mo ador lake community ador gondo ne ken rodriak buma kene panyangai kan dial ka donware so mo way kanala na ko na dol mi na dol ba na ko jo yena jana ba hot petroleum nagaye jana chwa jogo no ba pareka jana ngwasmo so na me ajena na gode nywa yekel ka do danan ci shajalat ke jenwo shi official ke senior official ci ko rajeno de na de go ka rodriak buma kene panyangai buma rewe ke unit state ka chaja gorno mo angwanitin kontila ngwanen ware
chikala den go chine no ko machala de machalel ka pin ko lat ke ka pin cha jelat openly ka war gan sha gor kenyam je chup ne ko ne chup ka cha jo nyo ko rejak nyo ben gwada me ne tin content la ngani nuare chikane nyo ko mulokane mu gor ga jen wo na nyur ke ba liet ba na wi gwada dan ti liet ne ko te ko lung no na te ka to ngwana ba ko na address ba liet mo ba na kula nan ke je chit ke 45 km la tok nan ka pain ka liet ka wada an lietin so na me michigan lat and go la road and tama ajen jo dana go de nya yekel men share ku pin gwasa mo dere gwa en wo ken de ka wuch re wuch and an ticketin ka road reak buma kana panyanga buma re wiki united state ke gujede men cha lad ngwanen waren go sha na de hot mugwa wala shi mugwa mini drop gwa mo ko comment section ko ba kul ngaje no en men cha char aneti ko na ngwanen wari mi jek ki mugwa ko kelat ken no gwa mo adorian ki ken gwa mo ne gwa mechi gwando ne ken chigritin chineti ngwan chigritin ko runa dial chinala liutin ba chana la kontin ko ba na bugo jentame lat ken wona me chi chuong anyok mu we kana by the way adena la kon no woy kana ba na boy ke je wale ke tinar tin ka rundial mi mutte ka lunga la toka ngai kana kan kana wo ne wal so nyu de jeno mi changa jeno jente ka lunga gwasmo de kana de kan ka pik te jeg de ale konde shila te churu lat nekan hok no nega jul ke nyok jakan gat ko ba ga dabala titte ka bom so na make le de kum point la campaign point de jesu ko de ka yode kana munde kana de ale konte chiti jeki kan ga jeki ku petroleum de kan ga yor pinchi kan de bena wala no e ko elu ngana ko la rundang de shika operate on gwada mo anyway drop your comment gwada mo bana nyawo je umda dien biate ga mal bye.